Bermeriahlah krina suku bangsa, ralap-alap muji Tuhan, Raja Sinasa. Di batakap keselamatanku, man bana aku ernalem, makalah aku biar. Tuhan kapsi mereken kuasa ras keriahan man bangku, ia kap keselamatanku. Bagi lau malam mereken keriahan man kalaksi muas. Bagi pe bangsa di bata, meriah ukur tupung di bata angkalini ia. Meriahlah krina suku bangsa, ralap-alap muji Tuhan, Raja Sinasa. Katakan bujur man Tuhan, lebuhlah ia pindo penampatna. Beritakan man bangsa-bangsa karena perbahananna. Turikan uga belinna di bata. Bermeriahlah krina suku bangsa, ralap-alap muji Tuhan, Raja Sinasa. Rendelah muji Tuhan, arkiteken perbahanan nasi balin. Bahan maka kerina doni magi beritae. Ursurak ras rendela, o anakku Tasion. Di batasi badianu Israel tuhu mulia, ia ringan i tengah-tengah duk. Bermeriahlah krina suku bangsa, ralap-alap muji Tuhan, Raja Sinasa. Aleluya nomor 156, nada dasar Do sama dengan D. Aleluya, 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 aleluya. Kesatuhan si erdolat lid ibabongku, enggo ipilih na aku, laku maba berita si meriah man kalak musil. Aleluya, 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 aleluya. Tuhan raskam jana ras tendidu, bagian ibas Injil si badianari rikutkan Lukas, kemuliaan manbandu o Tuhan. Ibas ada masa kalak si interem nungkun mencohanes beridin gina. Kai dage si harus ibahan kami, terjawab si Johannes. Iselit dua bajuna, harus iberikan na sada mankalak silalit bajuna. Bagepe ise silit nakanna harus ibagikan na. Rahpe kuje kalak pengalo cuke Athena gelah iperidikan. Jenari nukun ia mancohanes nina. O guru, kai harus ibahan kami? Terjawab si Johannes. Ola pido buen asa si enggo itentukan. Nunggun ka piga-piga tentara nina. Kuga kami enda
Kai nga harus ibahan kami. Ngaloi Johannes. Olah ngerampas entah ngatakan salah man ise sila salah. Janah pebias-biaslah gaji si berikan man bandu. Perketikan kala si interam paksana nimai-nimai dengan ngarapkan kerahan Mesias si padankan di bata, maka mamang Athena karena Johannes dengan nungkun ibas ukurna. Entah Johannes ekin Mesias si ipadankan maka nina Johannes man karina. Aku beridikan kam alulau. Tapi rahma sekala si belin na asang aku. Ngosari nali sepatuna pe labo aku betunggung. Ia memberidikan kam pagi alu kesah si badia ras api. Diruna ngosikap ibas tanna guna miari. Ipupuluna pagi si pergis kubas lumu. Tapi lampung-lampungna itu tungna ibas api sila nimpet alu berbagai pengajaran diberitakan Johannes berita si menghuli ibas di batanari menjelma si enterem. Kata Tuhan, pujiin manbandu oh Kristus. Kriahan ukur mabai kita kubas Minggu Advent si petelukan enda meriah ukur enda ma si penting ibas paksa enda Anton gelarna gendak jelmana janah ayona kape loka meparasa leket tuhu tatapna Dewi Deharana perban maila tempa si Dewi enda makanina. Berkaitan kami ya. Dinari tatap dua pujilan. Nina Anton enda. Ku tatap ayondu sayang. Tiap wari rehjileina pakap kam lalap sayang. Tep ku tatap ayondu. Tambah ukurku meriah, tambah ukurku mengkah dengan mengatakan bujur kempak di bata. Oh, Nina Dewi Deharana, adi bagai ku surga ma kita pagin duana. Janari tahdu Nina Anton. Nina Dewi kangalowi, makin payongai. Kala si remengkah akap na dengan mengatakan bujur kempak di bata dengan kala si sabar uga papai ma pengkat ngenda kubas kriahan sini surga kam remengkah akap du dengan bujur katakan du kempak di bata perbahan dan du aku diberundu si meparas mejile aku lalap sabar perbahan dat cubaan dat dilaki bagi kamu. Bapa nandai turang ras senina Minggu Advensi putelukan eda igelari Minggu Gaudete artinya Minggu kriahan ukur. Rasul Paulus ibas ogen si pedua kendai nyahkan perpulungan i Filipi nina meriah ukurlah kam katawari paksa pe ibas Tuhan sekali nari ku belaskan meriah ukurlah tupung Advent enda maka paksa kriahan ukur erdandankan keselamatan ta ngondeher tuhu-tuhu. Nabi Sefania da ibas ogensi pemenang. Nyahkan kita dengan mengingatkan kita gelahna lalap meriah ukur kita ibas ukur tanari asa ukur talit perban dibata
ringan i tengah-tengah ta, janah kita ringan ibas di bata. Tapi lalap kita ngasup ngenanami ngejapkan dirinta nggeluh ibas di bata, perbahan kai, perbahan la kita meriah ukur dengan ngatakan bujur kempak di bata. Adi si bilang-bilang idah kam sadawari ia lit 86.400 detik 86.400 detik sadawari. Gomenda si pakai sada detik lah ginna guna ngatakan bujur kempak di bata. Buen ngenda jelma sindalani wari-warina alu lalap mencidahkan ukurna picet atena ceda entah ngatakan akapna lesek ukurna perbahan pangan na lantaba, tapi la inget na buai kalak laban ciman. Orang tua nandai bapa enda lalap ngenan cidahkan ukurna picet perban anak-anak na laba liras sini ukur kena ras sini pikir kena. La inget na maka melala kangenda keluarga si lengalit anak na sadape. La buka enda sitik anak-anak si lalap cidahkan ukurna lesek perban orang tua na labaya. La inget na maka melala anak-anak idoni enda melumang lar nandai lar bapa. Kalak sibur lalap latih akap na ngusahakan sagelah namin kertang. Kalak si kertang latih akap narbahan samin gelah naban cimbur sitik. Memang tuhu payo ngeserang indah ngeluh remengkah ngatakan bujur kempak di bata kata wari paksa. Turang ras kenina kekelengan ibas Tuhanta Yesus Kristus perban siekap maka iiyahkan Johannes peridikan kita gelah namin kita raubah tobat ibas berita si meriah sadawari enda si begindai maka jelma sinterem mindo kempak Johannes peridikan ugakin ngenda carana tobat ibas kegeluhan si tep-tepwa tobat rubah enda harus ngenda icidahkan ibas perbahanan si kitik-kitik pe ibas geluh ta tandar tobat makap ngit merai ngit erbagi makanina Yohanes predikan dai ise silit dua bajuna min bereken namin sada kempak kalak silalit bajuna jana ise silit panganna min bali kape perbahanenna erbagi ia ras kalak si melihai lumbe kalak si pepulung pajak ertobat ulamin pindona lebih asangkan si arusna ipindona pajakna tintera prajurit ula tangkauna sekerajangan kalak ula paksana muat barang kalak tapi biaskan min menbana salu gajina inda krina kalak si ngasup ngatakan bujur ngena si ngasup erbagi merai ibas pusuh nasi meciho nari kempak kalak si tuhu-tuhu perlu gelu enda tuhu mehuli mejilai adina ngasup kita ngatakan bujur kempak di bata si katakan bujur remengkah perbahan kenkina silit ibas kita ibas paksa dan
labo sin rebih simbarenda labo kape sinangdangi dat kita kentisik narin tah pe pepagin sileng ngabo enda jelas bersyukur ninakin erkiteken kerina silit ibas aku ibas tupung paksa enda janah si tuhu nakal geluh kaikin ertin nang geluh dahin kegeluhan mekap dahin ngatakan bujur kempak di bata engkai sebab kerinana silit enda pemerai di bata nari kapenda kempak kita manusia mari mensi tatap litkin sadalah ginna entah kitik kelepai bas kegeluhenta silabo enda pemerai di bata nari pemerai langgalar ibas di bata nari pemerai si pemenakal dan si belin nakal mekap kesah kegeluhan enda kelsehan lalap ngatakan ukur kitik enda rebahansa reberat na geluh enda tapi adina ngasuk ngatakan bujur nang dangi di bata ermengkah siakap nandangi kai silit genduari enda nambahi kape kempak kita singgolit ibas kita tapi ulah kasih ikut cakap-cakap sila mengkuliah enda bagai enda nina aku lalap ngatakan bujur kempak di bata gelah namin tambah kaya silit ibas aku makali sekala perbulangan silaka pinter-pinter sa perukuran nina aku lalap ngatakan bujur dengan remengkah ate perbahan deharaku gelah namin tambah min tiap-tiap minggu turang rasenina kekelengan kala si remengkah akap nanandangi geluhna dengan ngasuk ngatakan bujur kempak di bata ia si tuhuna tandai na isay bana maka tupung paksa ipebetahkan Yohanes karena tobat rukur-rukur daram-daram ukur sinterem enda entahkin Yohanes enda nge-Mesias te maka sedar Yohanes kai bas praten kala sinterem enda maka nina Yohanes nurikan ertin peridin sini lakokan na enda makap jadi sada persikapan guna kerehen Mesias sini sangana itima-timai yang kadingan ia tah Yohanes ngenda kaikin tegunna jana ijakin ingan cibalna ibas karya keselamatan di bata maka salum petangkas isekin dirina jinai maka ibabaina kita guna ngangkai ngejapkan kaikin ngenda tegunta ibas lakon keselamatan di bata janah pe salu bagai si pesikap dirinta bagai pe kalap si deban singgeluh ras kita guna sikap ngalo-ngalo kerehen Mesias persikapan si mahulina kelguna nimai kerehen Tuhan mekap ngatakan bujur kempak di bata ibas kerinana silit ibas kita bas paksa ermengkah ukurta si alo-alo kai silit ibas kita si kelengi alu ukur ermengkah me khotbah kesaksin si tuhu-tuhu perlu ibas zaman tagenduari enda kala si ngenanami di bata pasti lalap ngatakan bujur janah salu bagai lah mungkin meganjang ya rukur tapi meteruk rukur Yohanes predikan salu metruk ukur ngakui isekin ia ija inganna labo ia Mesias tapi ia nikap kendalan guna Mesias salu pridin sang si sangana i dalam ikanna maka mari si cubakan pekusur-kusur belas-belas endai bas pusuh tah
pusuh kala si meganjang rukur enda nukah kel tersinggung. Tapi pusuh si ngatakan bujur kempak di bata lalap notoken kala si nokoh-nokohi ia. Maka meriah ukurlah sekali nari, meriah ukurlah kita lalap katawari paksa pei pace ebene di bata masuk-masuk kita krina Bapa ras anak ras kesah si badia. Amin.